vrijeme našeg boravka u Kninu na staroj tvrđavi zasjedala je krajiška vlada. To je jedina prilika kad Kninjani mogu da vide svoje predsjednike i ministre na okupu. Ovdje inače kruži šala koja ozbiljno zvuči da je Krajina jedina država u svijetu koja ima 5 prestolnica, jer su joj čelnici rasuti od Knina preko Gline i Belog Manastira do Novog Sada i Beograda. Odnos prema vlasti je jedno, a odnos prema Krajini i njenoj odbrani nešto sasvim drugo. Krajišnici dobro znaju šta je čovjeku bliže, košulja ili kaput, iako se ni bez jednog ni bez drugog ne može. Takozvana ružičasta zona koja je, smatra se ovdje, krajiško biti ili ne biti, u južnom sektoru ima nekoliko posebno osjetljivih tačaka. Područje oko Maslenice, aerodrom Zemunik s takozvanim Zadarskim klinom, kao i hidrocentrala Peruća. Pozicija Hrvatske je takva da ona nastoji ostvariti suverenost na čitavom svom prostoru, takozvanom svom, jer očito ne može da shvati da je faktička situacija sasvim drugi, zapravo fakti su ono što osporava njihove namjere. Interesantno je da Hrvatska nastojala je u početku da ne budemo u ravnopravnoj situaciji u pregovorima, međutim mi smo se izborili za jedan potpuno ravnopravan tretman. Smatram da Hrvatska moraće određene stvari da shvati da sam Vencov plan i rezolucija 762 u sebi ne predviđaju vremenski rok i ne predviđaju upotrebu sile. Znači, bitni elementi, Hrvatska te bitne elemente mora uvažiti da bi imala poziciju povoljnu da pregovara. Predložili ste modifikaciju granica između Hrvatske i Republike Hrvatske i Republike Srpske Krajine. Šta to znači? Da, ja sam na posljednjem sastanku izložio jedan pomalo iznenađujuće pitanje za Hrvatsku da bi se moglo razgovarati oko granica. Zapravo smatram da bi sporove koji su nastali i koji zapravo koče napredak u pregovoru mogli da razriješimo ukoliko bi se izvršila korekcija granica. To znači da bi u stvari se zadržali na svojim etničkim prostorima. To bi bilo veoma povoljno i za Hrvatsku, što bi mogla na određene svoje prostore da vrati svoje stanovništvo. Prema tome, ako bude neko kočnica za vraćanje hrvatskog stanovništva u njihove predjele uz granicu, to će biti očito samo Hrvatska.